aya apas-pasam ite yurit na ni gasa arag-rag sakit kaday talong ay mo yan nasamid nga isem isudag mangipaneknek iti napudpud no awen B20 ang sapa murmuray tuy puso yet nagmuka din ala day taraniyag mo siksikala eng biyag ko diragrag sako aklunem man tuy kayat ko ken karayo anan sa tao biyag ko ipangagnak meten kadagiti un-unoy ko ken kaana sa tangay inkariken ka asiksikan tulaeng biyag kun tuti gudasem lusyak tuken ka ti agisin B20 agsapa murmuray tuy puso yet nagmuka din ala day taraniyag mo siksikala eng biyag ko diragrag sako aklunem man tuy ayat ko ken karayo anan sa tao biyag ko ipangagnak meten kadagiti un-unoy ko ken kaana sa tangay inkariken ka asiksikan tulaeng biyag kun tuti gudasem no siya tuken ka ti agisin biyag kun tuti gudasen no siya tuken ka ti agisin yaman ako kakabsat